Shalom, Horas, selamat datang ya Tuhan Hanami Hubani Nasyam, naroh ku gereja Gapes Padang Bulan Bani Sadarion untuk mengikuti kebaktian Minggu ta. Selamat mengikuti ibadah live streaming Homaya Tuhan Hanami Hubani Nasyam dan mengikuti kebaktian Toon di rumah masing-masing. Majelis Gapes Padang Bulan Homa makatahon terkhusus Hubani Nasyam, jemaat Gapes Padang Bulan nalang boy roh ku gerejon markebaktian ay mahalani naboritan martonggo hita satonggo hita ganupan andohar nasyam boy podas sehat ase boy hita use markebaktian songon nasomal i gereja ton. Guran na minggu ta sadarion ay maminggu seksa gesima na mararti maay 60 hari pay maparohni Tuhan Yesus Kristus. Nomor topik merbalas sajahaton merhitai abujuran. Bani minggu tas darion dong dua acara tambahan ama pelantikan pengganti antar waktu pengurus nama poso ikureton. Ipatugah kanami mau bata holi kita na hadir gereja memberi galangan siluk lop mulak keluar minggu ma itadikon i pintu belakang. So nama tugas-tugas nami Paimay pukah kita kebaktian ta, riap mahita mertonggo ibagas uhur, mertonggo imulai. Amin. Riap mahita jongjong. Masuk mahita manrogop ma anja marsombah. Manrogop mahita ilobe ni Jehovah sitopahita. Ay iya donai batata anjahita bangsa pinarmahani. Biri-biri tinogu togu ni tanganni. Sadarion manamin itangion hanima sorani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Martonggo mahita ham Tuan naibata Bapa nami simada kuasa anjaha pargogoh naso tarimbang. Terima kasih mabamu halani domma italuon ham kuasa pakon horjani sibolis marhite panaronon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Pargogoi hamma hanami ase lambin ihargahon hanami baggal ni holongmu makop-kop hanami. Iondoskon hanami ma pamujon nami hubamu bahen hasangapon ni goranmu anjaha malas ni uhur ban nami. Amen. Hundul ma kuria. Tuhan megahkon doin tontong Yesus Tuhan kurupai hutongon. Au parsimada tinobus niin na pinabayu ni tonduin. Mendoding kita haleluya nomor 306 ayat 1 pakon 2. Mega mega manduninga
Ondos ganupan nadearin, pasu-pasuni namanggok yau. Songon doding ni malaikatin, holong mamitah rapakonau. Doding kon hita ayat na paduahon. Ondos ganupan nadearin, pasu-pasuni namanggok yau. Yesus parholongi, marmega-mega mandolinga, mamuji Yesus parholongi. Riap mahita jongjong. Ham Yesus Kristus Tuhan napasing, anjahana dok papasingkon hanami, namangaku dohanami, gati dolang iargaon hanami hapasingon nadop ilakon hamban nami. Marhitay goluh na ibaga sabutakon, makorhon ni hamajuan ni jaman, lambin marbagai do horja-horja hadosaon, nalang pitah parsedahon hauhuron, tapi dihud do makorhon naborit ni pardagingon. Lambin buey mahoma nalang makargahon akulani, marhitay horja pandria-riahon, mangindaya sonangan, marhitay na mamakai narkotika, pakon obat terlarang, mambahen madabu hubadi naborit na babajan. Holong ma atemu, sasap hamma dosa nami, urasi jana yan kon hamma uhur nami, marhitay tonduimu, ase lambin manggoluh ibagas hapasingon. Ham Tuhan, holong mutumang do na iarap kon hanami, bani pangindoan namion. Amen. Tangar anjaha porsayai hitama hata ninay bata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Ulang homabiar, ay audo si paluaho, doma hudi logoranmu, audo si madaho. Tapi doma iparjabulon ho au, marhitay dosamu, doma ilojay ho au, marhitay hajahatonmu. Au sendiri pasalosehon palanggaronmu halani au. Anjaha dosamu sengbe padingat-dingatonku. Amen. Ibagas holong dinay bata, domma isasap haganub dosata. Halani ay partaridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhon na bayu. Hasangapon mabani na bata ibabaw. Amen. Hundul ma kuria. Mendoding kita use, haleluya nomor 236 ayat sada pakon opat. Seng natar hatahon haholongan ni uhur ni Tuhan ta bay pardosain. Sengatar hata
tain asetong sonang bahenon niin dodingkon hita ayat na paupatkon. Riap mahita jongjong, saksi hita maha porsayaw tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya isap tanohon. Au porsaya banay bata bapa, pargogo na sotar imbang, namano palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ninay bata na sasadain, indo tuhata, na tinubukon ni si Maria, sangganape haliapan. Marhite tondi na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anja itanom, turun hunagori toru, mulak manggolu humbadi na mate, bani ari patuluhon. Naik hu surga, anjaha undul isyamun nebeta bapa, pargogo nasotarimbang in. Hunjai ma ia mulak magira, lao manguhumi halak na manggolu pakon nadok mate. Au porsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadan nama pasing in, parsaoran ni sagala nama pasing in, bani asapan ni dosa, bani puhon ni akula, pakon bani hagoluhan nasa dokah ni. Amin. Hundul ma kuria. Mandoding hitause, doding haleluya nomor 375 ayat 1 sampai 3, sanggah mandoding onholi pangindohan nami hubani nama poso nalawi lantik naik masuk lobe. Ai ise suruhonku sainini tuhonin, ralau pararatkon harajaun niin. Ijon doau Tuhanku, saya suruh hamau, mandilo ganup jolma, bay hara jaonmu, dodingkon hita ayat napatuluhon.
Nasiam hasoman saha persayaon. Dalam rangka mendalankan pakon meningkatkan tugas pandilon pakon suruhan di gereja, dibentuk KKPS do seksi nama poso. Marhite seksi nama poso, iarap kondo boy lebih khusus ipikirhon, dalan laho pamajuhon pagori ni kuria GKPS, ase lambin matoras ibagas goluh partonduyon, sonai age pargoluhon siganup ari, romban hubani hatani naibata. Ase boy lebih torsa pardalanan ni horjain, itotap kondo nagabe pengurus seksi nama poso GKPS, jana iatur hondo homa masa bakti ini. Domu hujai, jongjong donuan ijon sidea, nadop terpilih gabe pengurus antara waktu seksi nama poso tingkat jemaat untuk periodeon, laho menjalo tugas, wewenang, pakon tanggung jawab domu hubani peraturan di GKPS pasal AI. Nasiam, nadop terpilih gabe pengurus seksi nama poso i jemaat on. Naibatado nama milih anjaha manotapkon nasiam, gabe juak-juak ni, laho mangidangi i tongah-tongah ni kuriain. Halaniai, husimada kuriain do nasiam perlobe martanggung jawab. Anjaha bani pelaksanaan ni horja nasiam, hubani pimpinan harian majelis jemaat do nasiam martanggung jawab. Gabe hasoman sahorja do nasiam, rap pakon haganup par horja ni kuria on, ase sauhur jana sasora manasiam, mandalankon horja naniondoskon bani nasiam sadarion. Si usahonon kon nasiam do dalan panogu-noguon, bani pagori ni kuria naniondoskon hubani nasiam, terlebih i tongah-tongah ni seksi nasiam, ase lambin matoras sidea ibagas idop niuhur, pakon panandadayon bani Tuhan ta Yesus Kristus, jana ase lambin taridah magoluh hakristenon bani pargoluhan ni sidea, nagabe hasaksian namang goluh itanoon. Gabe sitiruan manasiam bani pagori nayondoskon hubani nasiam. Halaniai perlahohon nasiam natalup, songon sahalak pambobahi natongtong marpaguruan hubani Yesus Kristus, Raja ni kuriain. Sai ihasomani idop ni hurni Tuhan Yesus Kristus manasiam, mandalankon haganup horja pakon tanggung jawab nasiam be. Paima ilantik nasiam. Si holdo botohon ni kuriaon, sonaha bulat ni uhur nasiam mandalankon horja, naniondoskon bani nasiam. Halaniai, balosi nasiam ma nahusukun on bani nasiam, ilobi ni nebata pakon ilobi ni kuriaon. Sirsir do nasiam lantikon gabe pengurus seksi nama poso GKPS padang bulan on, apa humbani bulat ni uhur nasiam do manjalo jana mandalankon horjain, anggo sonai do bulat ni uhur nasiam, hatahon nasiam ma balos nasiam. Sirsir do anja bulat ni uhur namion. Terima kasih ma bani nebata, bani hasil sirhon pakon bulat ni uhur nasiam. Anggo sonai hatahon nasiam ma pangakuan pakon janji nasiam. Mengaku do hanami nebata do mandilo, hanami marhite kuriani gabe pangurus seksi nama poso IG KBPS padang bulan. Merjanji do hanami mandalankon pangidaingon bagas malas ni uru pakon tanggung jawab anja sisir ipapo dana ipapo bahan magagajani pangadion nami. Nasiam hasoman sakuriaon, do matakas iboge hita, sonaha pangakuan pakon janji ni hasoman taon, mandalankon horja pangidangion nayondoskon hubani sedea. Ase ibasahon ma SK ni sedea. Surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan nomor 130.A.1.2/angka-4 tentang pengangkatan pengurusan terwaktu seksi nama poso Jemaat GKPS Padang Bulan. Menimbang bahwa dengan mengundurkan diri wakil sekretaris dan bendara pengurus seksi nama poso Jemaat GKPS Padang Bulan masa bakti periode 2020-2023 dirasa perlu untuk menetapkan pengurusan terwaktu seksi nama poso Jemaat GKPS Padang Bulan
untuk masa bakti periode 2020-2023. Mengingat 1. Tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPS, 2. Peraturan seksi-seksi GKPS, 3. Petunjuk pelaksanaan periode di GKPS. Memperhatikan hasil pemilihan pengurus seksi nama poso Jemaat GKPS Padang Bulan yang dilaksanakan pada rapat warga seksi nama poso Jemaat GKPS Padang Bulan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus antar waktu sesi nama poso Jemaat GKPS Padang Bulan untuk masa bakti periode 2020-2023 sebagai berikut. Wakil Sekretaris Aliaska Azrina Purba, Bendahara Selin Teresia Damanik. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 20 Februari 2022. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, Situa Suryabari Sembiring pengantar jemaat ditandatangani, Situa Wandris Pindo Purba Sekretaris Jemaat ditandatangani. Tembusan pengurus GKPS Resort Polonia kedua pertinggal. Ibagas gorani nebata Bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondina passing, sadarion Minggu tanggal 20 Februari 2022, nalantik manasiam pengurus antara waktu seksi nama poso GKPS Jemaat GKPS Padang Bulan periode 2020-2020 tolu. Tuhan nebatama makasomani apa mempergogohi nasiam makorjaon horjain bahen hasangapon ni gorani. Amin. Mendoding kita, haleluya nomor 340, ayat sada pakon 4. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon, iya do pasangaponku sadokah bai goluhkon. Mendoding kita, huondoskon bani Yesus haganupan dirikon, holong pakon kuasani inma manramot konau, dodingkon hita ayat na paupatkon. Ham Tuhan nebata Bapa nami ibagas gorani Yesus Rajani Kuriain. Terima kasih ma isombakon hanami hubamu, halani idopni uhurmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu, marhite horjani juak-juakmu. Idida hamdo sidea on na jongjong nuan ijon,
nadop ibabakit kuriamu gabe pengurus seksi nama poso i jemaat on, anjaha do masirsir menjalo horja pakon tanggung jawab ni bei. Halaniai, tambahi hamma bani sidea si bere-bere ni tondina passing, ase lamin maruhur janah lamin margogoh sidea, mandalan horja nadop ondos bani sidea. Si holma marhitai horjani sidea, boy lamin talar idop niuhur, holong pakon pasu-pasumu bani ganup jolma. Patubu hamma bani sidea uhur nasirsir, marpambahenan nama dear dopak ham, dopak kuriamu, pakon dopak hasoman jolma, aselamin marsangap janah marmulia goranmu itanoon, jalo hamma tonggo namion, ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Menghadap jemaat. Nasyam hasoman pengurus seksi nama poso GKPS Padang Bulan, hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Atas nama majelis jemaat GKPS Padang Bulan, hatahonon nami ma, selamat mandalankan horja pangidangyon selaku pengurus sektor GKPS Padang Bulan on. Nasyam hasoman sahapor sayaon ikuriaon, on masih dea pengurus antar waktu seksi nama poso GKPS Padang Bulan na baru. Urupi jana dukung hitam masih dea, mandalankan horja pangidangyon, marhite tonggo apa pambahenan, pitah marhite idop nihur ni Tuhan, pakon dukungan ni kuria Indo sidea boy mandalankan horjani ibagas natorsa. Saya marsangap ma Tuhan marhite horja pangidengon ni sidea. Ase israhkon hitam ma eskani. Ya ibadah nami panorang, hubani nasyam nadop ilantik, padaskon komitmen nasyam, di tengah-tengah ni kuria. Ijai mana nasyam? Silakan, Selin, siapa yang sana? Shalom. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat melaksanakan ibadah hari Minggu ini. Kami dari sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara GKPS, nama poso GKPS Padang Bulan, mengucapkan kepada abang kakak dan teman-teman nama poso GKPS Padang Bulan yang sudah mempercayai kami dalam kepengurusan nama poso GKPS Padang Bulan. Kami juga berterima kasih kepada PMJ dan juga pembimbing dari nama poso GKPS Padang Bulan yang sudah melantik kami pada siang hari ini. Kami mohon untuk dukungan dan doanya dari Jemaat GKPS Padang Bulan dan juga orang tua kami dalam mengambil dan menjalankan tanggung jawab kami. Shalom, terima kasih. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, terpuji ma Tuhan, doma julur diar mardalan, pelantikan pengurus antar waktu nama poso ni kuria on. Terima kasih ma hubani nasyam, alias kapa konselin, nadop berkomitmen nasyam mandalankan horja i seksi nama poso. Persaya doha nami, kuriain mendukung nasyam, menonggohon nasyam, ibagas bulus niuhur manasyam, mandalankan horja, i tongah-tongah ni kuriata, gabe hasangapon bani gorani Tuhan Yesus. Salam mahubata, Tuhan Yesus memberkati. Undul mahita. Pasir-sir hita uhurta, lo manangar hatani na batamar hitahon ambilan na ibawanon ni Bapa Ya pa mamandoding tangarot talo be tingting.
Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan maka tahun selama hari Minggu mau bata namar Minggu ijon sonai homan namar Minggu mendihuti secara live streaming. Majelis Komma maka tahun selama ulang tahun ma ubani nasiam namar ulang tahun reon aima bani tangga saplopat da subani tanggal 20 Februari. Nah pertama aima Bapak Saripin Saragi Inang Winda FC Tinjak Hana Merekal Siringo-ringo aima tanggal 14 Februari. Bapak Situa Sidimanson Sumbayak Herliani Sinurat Inang Hilderia Bursi Payung Evangeline Ruth Berlianta Ginting tanggal 16 Februari. Inang Sariasi Saragi Gloria El Jona Sinaga 10 Februari. Bapak Febrin Soni Padli Sinaga Hardi Febrianto tanggal 10 Februari. Inang Monika Sarina Panggabean tanggal 10 Februari. Inang Rehulina Sembiring Pakon Wesley Tobias Abigail Purba tanggal 20 Februari. Selamat ulang tahun Mubani Nasyam, panjang umur, hidup berkelimpahan, tetap diberkati oleh Tuhan. Sipar tugas Bani Minggu Naroh, Aimat, Parambilan Pandita Jemi Saragi, para agenda Bapak Situ Alponi Sijabat, Pandoding Samas Paulina Lumbenturuan, Partinting Situa Remon, Permusik Almendo, Song Leader Inang Hilderia Sipayung, Inang Nova Purba, Inang Grita Tondang, penerima tamu Pakon Prokes, Saima Situa Bon Amal Saragi, Pakon Samas Raja Dingding Girsang, Parkir Pakon Keamanan, Calon Situa John Lukman, Pakon Dedi F. Damanik, Koordinator Aima Inang Situa Jerni Samaria Purba. Bani kebaktian Minggu berbahasa Indonesia pukul 6, nomor 9 Aima Pendeta Haposan Silalahi MTH. Pembinaan warga gereja. Jadi bani hari Kamison tanggal 24 Februari ipukah pukul 10.30 ibaen do pembinaan dengan tema konseling biblika dalam Jumat Tanganan Gereja. Nah ibu banhon oleh Komisi Konseling GKPS Padang Bulan Medan. Alanya haganupan anggota Majelis Jemaat, calon situa, pakon calon samas, sonai homa anggota kuria nasiol mendihuti, boido mendihuti melalui acara Jum Nelaksanohon Hita. Manaksion hapor sayaon Bani Minggu Naroh ya dongkondo acara manaksihon hapor sayaon Bani nyombah ni kuriaon Bani kebaktian Minggu pukul 10 mardomuhum banion iprioritaskon maholin na ibagason aima na angka sidi pakon orang tuani asemar yaitu si hita mardingat situasi perkembangan COVID sonari. Bani Nasiam Inang, sermon pertugas Minggu Inang. Ya dongkon bani na pertama aima hari Senin 21 Februari yanan di GKPS Sang Tuah. Na po duahon hari Kamis tanggal 24 Februari secara Zoom nilaksanahon oleh GKPS Padang Bulan. Bani sadarion ilaksanahon dohoma pertupuan PA Gabungan Bapak Pakon Inang dengan tema pujian dan penyembahan keluarga. Parambilan Pendeta Ito Belihar Purba, Tuan Rumah Sektor 4, Koordinator Situa Friska Purba, naik laksanaan hita secara online. Jadi mulak holihan negara John jam 2 secara online homa hita PA. Malas ko mau hurta halani bani sadarion domai pakai hita kibok na baru da domai tuhor andai ma kibok na baru tai itong ko kita homa ase semakin bahat perlengkapan na boi ipenuh hita bani peribadahan ta. Terima kasih bani hita na mendukung haganupan pelaksanaan peralatan ton. Namangihut aima awas Covid. Dah kita do bani saminggon dong beberapa poin-poin kenaikan membanding kasus-kasus COVID di Sumatera Utara, aima 1.410 sada halak per hari. Sementara di Kota Medan
773 halak per hari. Halaniai tetap hitap mengikuti arahan pemerintah, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi dan interaksi, menjauhi kerumunan, janah tetap gol-gol martonggo. Jaga hita homa kesehatan ta, pakon kesehatan haganupan keluarga ta, padingat situasi bani panorangon. Sonai ma ting-ting batas adarion, maaf tambahan untuk pertongguan. Jumat 10 Februari, suhu taima sektor tolu. Parambilan Pendeta Flora, Paragenda calon situa Axel Saragi, Pandoding calon situa Osna Buristopu, Membasa Permahan situa Marai Sipayung, Dua Syafaat situa Justina Sibarani, Singer Nyonya situa Gani, Nyonya situa Jekonia, Nyonya Raffles, pemusik Andre Sinulinga, koordinator situa Heri Lumbantoruan, asidingat nasiam sektor tolu. Nama jadi suhut bani pertongguan ta hari Jumat narohon. Aima ting-ting batas adarion, martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih yatok kanami hubamu bapa nami pardear layak namak kasomani hanami bani pardalanan goluh nami tiap-tiap hari dasu bani detikon. Botoh kanami goluh nami ama pitah halani holongmu. Malas uhur nami janai puji hanami ham Tuhan, halani urupi ham do pelayanan nami bagas nasa minggu. Na doma terlaksana. Sai haganupan in puji-pujian humba muma. Asi haganupan homa hanami urupi ham, marbagal haporsian nami, marhite haganupan pelayanan na domai laksanahon oleh GKPS Padang Bulan. Marhite permingguan, marhite pertonggoan, marhite PA pakon naligan asia ganupan ai mambain hanami marbagal ibagas hapor sayaon nami. Ipuji hanami ham Tuhan homa halani doma terlaksana do pemilihan pengurus antar waktu pengurus napoposo nami tonggokan nami saya rubi hama napoposo nami saya tongtong memberikan yang terbaik imasani sidea bani pelayanan nasi olihor jahon ibagas satahunon. Urupi ham homa ganupan ai rencanahon asia ganupan mardalan nadiar. Martonggo homa hanami Tuhan mengondoskan haganupan kegiatan-kegiatan nami bagas nasa mingguon. Kegiatan PA inang na holi ilaksanakan nami, pertupuan-pertupuan inang, sonai homa persiapan-persiapan latihan, sermon, namardomu humbani, minggu wanita, yondoskon nami on haganupan ibagas pertolongan ng bani Tuhan. Yendos ko kanami homa bani minggu naro nyombah nami na lesiol manak sion sidi saya rupi hama ibagas persiapan non saya hama tongtong berhaur jay bagas hur ni sidia asi sitong ma komitmen ni sidia mengunduskan goluh ni dia maka persaya Tuhan ibagas goluh ni sidia ibagas panorang minggu naroh bani acara angkat sidi namion. Indus ko kanami homa haganupan anggota ni kuria nami na sedang buritan saya urupi ham masih dia asih tetap sabar asih tetap mendihuti prosedur-prosedur kesehatan nomor domu bani pengobatan. Tunggu kanami homa dong beberapa anggota ni kuria namin buritan halani COVID. Saya homa ambere ubani sedia uhur na tenang, hati yang gembira, jana dengan sabar mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, nomor domu humbani pemulihan kesehatan ni sedia. Yang kanami homa Tuhan nyombah nami, nomor sekolah bani kondisi bani panorangon, adong na daring, adong na offline, saya rupi hama sedia bani situasi nalang biasaon, ase bani pertolongan di Tuhan. Boy homa si dia menikmati persikolohan si dia. Sonai homa haga nami orang tua masih sabar homa membimbing si dia ibagas memenuhi tiga hal na iperluan si dia mardomi bani pan orang na kondisi senarion ibagas persikolohan si dia. Dusko kanami homa Tuhan hanami haganupan anggota ni kuremu bahado pergumulan persoalan ni hadapi hanami saya rupi ham hanami ase tongtong makawah dopak ham mangindo pangurupion
Ase bagas haganupan pergumulan persoalan, baik persoalan kesehatan, baik persoalan keluarga, baik persoalan nyombah, baik persoalan ekonomi, ase bani situasion boya hapkok kanami bahwa memang ham do Tuhan nami jani hapkok kanami ham iperlu kanami do ham tong ibagas guluh nami na mangurubi memberi gogoh memberikan jalan keluar umbani ganupan pergumulan nami. Desko kanami homa gereja nami keseluruhan GKPS saya tongtong pasu ham urupi ham haganupan pimpinan mulai humbani jemaat dan humbani pusat saya tongtong melayani ibagas na sungguh-sungguh marhite uhur na biar bani Jehovah. Desko nami homa negara nami humbani persoalan bani situasi sadarion urupi hama pemerintah nami presiden pakon jajarani dasu tingkat kelurahan saya tongtong sada riah sada uhur untuk memajukan mensejahterakan bangsa namion. Terima kasih Tuhan. Tokin nari lau sihol tangrong nami ma hatamu pada son Bapak Pandita nami saya kuasa tondina pasing ma mengajari ia pada son uhurmu hatamu ase marhite ganupan hanami bo ipuason mulak hanami menggani garejon salo hanami mendihuti ibadah secara live streaming marbagal kaporsian nami jana saya makin malas nami menjalani goluh nami halani mardalan pakon ham. On matonggo ele nami Tuhan daripada sanami marhite Tuhan Yesus Kristus ipaluah ke nami. Amin. Tolonglah
pasir kita buku doding ta mendoding kita paima bagi kita ambilan dari buan hon ni Bapa Panditata marhite doding haleluya nomor 440 sia ayat sada 2 pakon tolu. Hita habasaron Indo tanda namar haluahon asemala suhur tetong bani guluhon rapon Tuhan in itanohon dodingkon hita ayat napatuluhon. Martong gomahita. Tongon holong do nagabe rahut-rahut si bagalan. Janah Indo ripunni haganup podahmu. Hubani ganup halak na persaya. Ham ale Tuhan. Saya tong-tong paratah kam bani uhur pikiran nami marsada-sada. Ase tong-tong hanami mangguluh ibagas holong na humbamu. Lambin patakas kon ganup sura-surani urmu bani tanoh on. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Kuriana Tuhan ta kaganupan nadong bani gereja on. Sengaja nasiam namarianan i rumah bani panorang on salom mahubata haganupan hatan itu hanta ambilan aima kumbani Evangelium Lukas bindu onom ayat 27 das hubani ayat 37 Sonon mahatan itu hanta. Tapi hukatahon ma bani nasyam
si pananginangi haholongi nasyama musuh nasyam nama derma bahen nasyam bani namar sogam ni uhur bani nasyam pasu-pasu nasyama nama murai nasyam tonggohon nasyama namandoruni nasyam anggo adong nama mastap huyumu tarehon hama nasalopah nari anjaha anggo ibuat hiomu ulang engkar age baju-bajumu sagala namangindo humbamu bere anjaha halak nadop membuat barangmu ulang tunggu ai hunbani songon na pinindo nasyam bahenon ni halak bani nasyam sonai mabain nasyam bani sidia ay anggo iha holong nasyam namar holong ni uhur bani nasyam ahama uli nasyam ijay ay age perdosa iha holong ido namar holong ni uhur bani sidia anjaha anggo iban nasyam namadear hubani sibahen namadear bani nasyam ahama ulih nasyam ijay ay age perdosa sonai doi bahen anjaha anggo papinjam kon nasyam bani halak laho mangarap kon balas hunbani ahama ulih nasyam ijay ay halak si perdosa pi pinjam kondo hubani hasomani perdosa anjaha ijalo do use ulak ni duit ni tapi haholongi nasyam musuh nasyam ban nasyam namadear anjaha papinjam kon nasyama ulang pala mengharapkan balos ni jadi bagal ma upah nasyam gabi anak si timbulan in manasyam ay layak do iya age bani halak nasomam botoh martarima kasih apa bani halak perjahat gabi paridop ni uhur manasyam songon bapa nasyam paridop ni uhur in ulang manasyam manguhum-uhumi ase ulang hona uhum nasyam ulang manasyam mamapai ase ulang hona papa nasyam paluah nasyam ase ipaluah nasyam ay madas niya. Kita haganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus bani ripuni bibel taon holong do si bagalan humbani haganupan na adong janah onma nagabi hataridahan ni misini na ibata ibagas Jesus Kristus bahwa marhitay holong do ase adong panobusion pakon haluahon itong-atongah ni tanoh-on marhitay holong ni uhur ni nebatado ase iberehon anak ni nasasadain ase ulang magu haganup halak na persaya tapi ase jupahan haguluhan sisa dokah ni kita ganupan
Hita sendiri pe ihapkon hita do hina perlu ni adong holong ibagas dirita. Terlebih anggo itongah-tongah ni sada kebersamaan hita. Atape anggo pajupah anggo riap hita pakon ni hasoman naligan. Pakon halak na mungkin lang ope itanda hita. Tapi holong buydo nagabi tali, nagabi rahut-rahut, napasadahon, napataridahkon kebersamaan, hasadaon, rosi uhur na saling mengkait. Jadi holong ondo nagabi rahut-rahut si bagalan. Hita ganuban yang hinargai bagas goran itu hanta Yesus Kristus. Pasti adong do panorak bata. Riap atap pajupah pakon ni halak naso itanda hita. Boy doay bani parkorjaan. Boy doay mungkin bandi sada-sada kegiatan. Aku sangat nami sendiri misalnya, bodoh nami tugas kon khusus sada tempat, langadong natin anda jaya geise. Ya, tapi halanya sada ibagas Tuhan Yesus in, hatahonan sada ibagas holong in, gabi bodoh taridah persaninaon. Atap perhasamanon itongah-tongah ni halak agipe lape marsitandaan ope. Jadi memang iddah kita holong aido na boy manrakut hita haganupan jol manadong di atas tanah on. Hita ganupan anggo ipardiate hita bahaddo namasa di atas tanah on ay mapakorhon ni holong nahurang jelas. Ya, bahaddo namasa di tanah on malah halani kehilangan holong. Aido ase gabi sada ambilan on ipadas Tuhan Yesus di tengah-tengah ni simbue nahinan ay malako patugahkon sada aturan na baru nesobut hukum yang baru pasal holong na sasitong ni hita ganupan totu hita pe ibotoh kita do piga-piga holong ya na mungkin dema adong itong-tongah tapay mga itanda hita ha Kristenon on. Adong do holong mangalop holong. Anggo holong mangalop holong biasanya boy do masa itong-atongan itu puan ang gusunarian misalnya STM misalnya ya. Anggo hurang do paroni sa sahalak boy do hurang yai rohi kuma. Artini holong ay hampir sarupa songon arisan. Iya, jadi ningun isuan baru tubuh. Tapi sebaliaya dong dohoma holong si tonggor jumbak. Holong na ipilih-pilih. Ya. Bodo sesahalak lebih rasa hormat nih. Halani mungkin sesahalak nejupahiyai mungkin orang besar, mungkin orang yang terkenal, yang punya pengaruh, halak na bayak, pakunin nalegan. Haganupan ay lang marpakoron hubani kesempurnaan. Agepe holong, tapi adong ope tapi ini, ya. Adong ope tapi ini. Anjay botoh kita do mabiga-biga holong na
AGP spesifik tapi punya keterbatasan. Adong do holong eros ay maholong na terjadi antara sada atau dua insan na saling makaholongi. Misal ni dalahi pa ko naboru. O pilong do batas ni anggo idah kita bahada sair-sair itu lebih banyak berbicara mengenai cinta, mengenai ketidakadilan cinta dan lain sebagainya. Adong dohoma holong filia, holong na terjalin di antara kekeluargaan. Tapi boy dohoma masa justru halak na marsanina gabi bermusuhan secara berat. Boy do masa halak na seharusnya nagabi sindohor ni, tapi lanjar gabi musuh. Boy do masa sunay. Ya itu ganuban. Tati botoh kita do holong na pinadas ni Tuhan Yesus bani ambilan taon ay maholong na luar humbani bagai-bagai ni rumusan holong nadong i atas tanah on tongon maningon ibagas Tuhanin janah ibagas kuasa ni tonduin na mambabayi hita izin dumampu hita mandalan kon holong songon na sinobut bani ambilan taon ay hukum yang baru. Hukum yang baru ay maholong na humbani Tuhan. Ay maholong nalang marpambalas. Ay maholong na benar-benar murni. Nalang sitonggor jumbak. Nalang holong mengalap holong. Pakon holong na adong rumusan nilang. Tapi holong tanpa syarat. Ay maholong na humbani Tuhan. Itu ganupan. Sebelum ipadas Tuhan Yesus ambilan on, age kehidupan di tengah-tengah di bangsa Israel pakon sekitar, sedia on ay mangguluh ibagas sada naungan uhum ningon hukuman atau aturan na doma terkondisi pasangan negara teman negara hukum tentu dong do aturan-aturan main di hukum. Ya, anggona hinan tengah-tengah ni masyarakat itu Timur Tengah atau katakanlah di sekitar Israel. Adong do sada uhum aima hukum na ipaturay oleh sahalak Raja Babilonia na margoran Hammurabi. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Uhum on aima hatahonon uhum balas. Uhum balas. Jadi inti ini mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Aima keadilan. Jadi yang masalah tangan tentu naboy manobus salahnya maningon ihukum tangan on homa. Nah hukum na ibani Hammurabi on magabe inspirasi bani hukum atau aturan hukum agenda subani pan orang Sunarion. Mengidah keadilan ai setimpal dengan apa yang diperbuat. Ai uhum tengah-tengah ni dunia on. Janah ay manaidalan kon bani rata-rata hagan negara da subani sunari. Atene. Ase boy do kesalahannya sa sahalak dop ko si itimbangi ya, dop ko si itimbangi akhirnya iban keputusan ihukum ma iya 10 tahun penjara misalnya. Jadi doma dong keseimbangan atas aha na ihorjohoni tindakan ni nasalah ay
iseimbangkan ma ay pakon hukuman misalnya 18 tahun penjara. Atau mungkin hukuman na paling begal boy do hukuman mati. Ya, asa setimpal do bani pakon ahan na ihorjahon ni. Itu ganupan. On ma era baru songon na isebut ni Tuhan Yesus pasal holong. Iya. Nagabe sada pemaknaan baru bata natongtong ingathon bata bahwa bani guluhon Bapak Inang kadang-kadang na bermodel Hammurabi ai ya tidak selalu juga bisa menuntaskan masalah kan itu. Sengko mapataridah kon ai ang godo medalan kon tuntas malang ko mah. Tapi dong do na lebih begal hunjai. Ay masongan ay sabut paniambilan taon. Sebelum nih Bapak Inang, sihol ko pada itong-tongah ta sada ilustrasi kecil. Bani sada huta adong matading martetangga sa halak keluarga perburu. Ya, perburu. Jadi adong do ijai baliang perburu nih. Oh, jago-jago tumang. Bertetangga pakon sahalak peternak. Domba, kambing, ya. Jadi mulai humbani orang tua ni sedia nahinan pe domba tetangga sediaon. Sadapan orang berbahaya ma ternak domba ni tetangga ni on halani ternyata balang perburu ni on meros mga kayak ya kadang terluka syarat dia ganuban. Nah jadi sadapan orang ipada semada ipa ingat mah ya ham anggo do mamulak hamar buru derandom itu hurung hampin hamin halani mapiga domba-domba kon sampai terluka ini. Tapi lang kemaihirauhon on maperburuon. Marulakulak masunay sampai sadapan orang adong ma humbani domba-domba niyon namate anak ni ibain balang perburuan. Jadi saja mapangahap ni keluarga beternakon duka-duka pikirin hapin ini maningon waduhon doon hukum harus dijalankan ini hurni. Nah naik matungon saya ngadong perubahan lagi demai paingat sadapan orang lahoma ia menjupahkan hasomani salak pelaku hukum pengacara. Jadi pada semua masalah nyon domba bertahun-tahun ini saya rugi. Domba ku pasti ingat bani. Domba pasti ingat bani lang ihiraukan ini. Jadi si leluhurku asa itindak lobi ia secara hukum. Jadi roh ini hasoman nyon. Ya diarma tindakan muai. Tapi anggo husukun ham ijado ipilih kam kehilangan hasoman marimbangkon tetap punya hasoman. Jadi ibalosi langnya rusi ibalosi iya tentu pilihan pasti tetap kita memiliki banyak kawan kan nah itu 1000 teman masih kurang kan. Tapi satu musuh terlalu banyak kan ada prinsip nih. Ya tentu lang hupindahi da musuh. Tapi hasoman kena hupindahi. Anggo sonai sing pala idalan kon ham rencana muai. Depo saya jari pengacaron maya. Tongon halani hasomannya dua mulak maya. Das tongon di rumah kebetulan adong anak-anak ni domba nyon na baru lahir. Jadi tek-tek mitor roh matongan iya
ibu masa pasang kurumah di tetangganyon. Ibere mahubanin yung bahni tetangganyon ay manokan pemburu ay. Tentu marosu masih dia mengidah ya domba-domba kecil ay kan. Naon bener siam tu malas duhur na siam ini. Terima kasih madan ini orang tuanya mage pemburuan terima kasih matongon makin hari pardiate malas tongon duhur ni nyumbahnon. Jadi halanyai ya sulang terganggu nyumbah kon berguru-guru pokon domba-dombon terpaksa may hurung baliang niyon tongon baliang pemburuan. Jadi ini lang terganggu be tetanggup lang terganggu be. Naima. Jadi mar terima kasih ma tetangganyon. Hubani, halani malah syukur ni nyumbahnon. Lang pigado ka asal tong marburu tetangganyon, hasil buruan ni daging ay ibera matong kumahubani tetangganyon peternakon. Na yung peternakon, ya, ibera mo ma susu atau keju hasil ternak nyon. Jadi sonay masedia semakin mesra. Naima ilustrasi ini, kita ganupan. Memang aku hita secara jujur, gatido anggo ketika kita mengalami ketidakadilan bani goluhon, ada na pindahi kita. Hukum tadi kan? Hukum kita selalu berpikir akan hukum, bahwa hukum akan bisa menyelesaikan. Nita do, asa ihap konai humalobe, nini kita kan? HP boy do persoalan nadong itanohon diatasi dengan holong lang hukum. Ya, aima. HP do kosin nama sa ay gabi akrab. Ya orang mulai dari sejak kecil do meriap sedia. Jadi jupahi ma pada akhirnya pengacaran do merukun damai hanami nini. Jadi memang holong do na boy makalahkon kebencian natin eh. Jana holong do humana boy bertumbuh sa sahalak laho makorjahon hal-hal nama dear. Ya, kita ganupan. Ambilan tahun makatahon adong setikannya dua hal bani prakteknya. Na pernobe mamastap huyum mandobar maaikan mandobar huyum batu buhi sebelah kanan. Nini izon anggo ipastap anggo idoper huyum ton biru saudarawan ini. Tentu anggo ipikir-pikir kita, ini kan tindakan bodoh. Masa kita sudah dipukul, beren nasa donusi, kan? Tapi anggo halak non di bain makatahunay, anggo igijik halak ham bani batu ini. Balas magijik ia memakai bunga ini. Tapi dalam kurung, tapi jangan lupa potnya ini. Begelandu sih, kan itu. Artinya memang kita terkondisi do kita bani keadilan ai anggo yahap kon na borit na beni na borit huap kon maningon yahap ko kumasunay. Jadi hamurabido pikiran ta memang. Ambilan on makatahon asulang sunay. Anggo idobar bera sa denare. Artinya kelanjutan ni on biasanya anggo hita meneruskan kalimat ay anggo idobar halak huyum musiamun anggo hita meneruskan dobar mahumaya anay do tapi Tuhan Yesus lang anggo idobar halak pastap halak huyum musiamun bera mahuma siam bilo tidak mungkin ini hita artinya memang Bapak Inang teori api ini anggo along api lang boy balas kita bay api jadi double api doy tapi maningin balas kita do banibah mitop aimon artinya dah jadi halak Kristen iya begitu itu teladannya aiman ini kan tapi dong doh mama katahon sono artinya anggo pastap halak huyummu siamun top bere ma sembilon anggo sembil mamastap kan solondogan bar non. Jadi yang dibere, misalnya pastor biasa sembilo, membalas dengan kebaikan artinya. Alang mungkin meninggalkan do ya kan. Misalnya si amun non, top kan. Tentu anggo master biasa non, ningun non do ya. Jadi balas dia dengan kebaikan. IP anggo
isukun bani hajol mota tong do berat kumaida. Tapi anggo irenungi kita bahwa kita adalah pembawa misi kebenaran Tuhan Yesus, mendingan dalam kita doai. Engko roh api hubata mendingan jadi bahdo kita ai artinya kan nah do halak Kristenon. Napa doahon ini anggo dong halak membuat jubahmu. Biar mapakon dihut lagi baju-bajumu ini. Guna hinaan memang adong da jubah songon, da bisa dong baju biasa. Anggo hita manterjemah kuna sunare, lang ni boto anggo bay bibelte hata hiyo, mungkin pakaian adat pakaian kebesaran mai kan, jas mungkin natin kan. Buat halak misalnya jasmu, padihut mapakon mungkin baju hari-harimu ini kan naik do. Jadi mungkin homa, demi buat halak pakaian diri sesingesan, tapi buat morning kan naik do siai. Tapi artinya ya tindakannya kan tindakan yang parah, tindakan yang mengerikan. AGP tindakan tindakan yang mengerikan sangat tidak adil ningun. Sayang boy si terus konon misi kejahatan ai. Artinya ibalas kita. Biar mah pokon age dikit pokon baju-baju mun ini. Artinya ya mematikan sait kejahatan. Jadi kejahatan kan ada sait ini. Pamatihan naik mai. Dia datang sebagai api. Ya, gunita bahatap John ini kita kan. Lang. Sayang sebagai api kita hadir. Tapi kita hadir sebagai pembawa damai. Jadi kita ganupan. Onma uhum nabaruna sinobut ai ma anggo hita manggoluh langbe songon rumusan nadong bani tanah on. Nini garis bagal ni John songon na pinindonesyam bahenon ni halak bani nasyam sonai ma bahen nasyam bani sidia. Kadang-kadang tene bani guluhon kita ingin diperlakukan baik, tapi kita lang ramam ben nama diarban hasoman, kan? Tongon homado ay. Akan nasihol bahenon ni hasoman hubamu ni niuhurmu, nai mahumabain hubani hasoman. Jangan asal senang saja. Saya dipitah kita dasa sitang yokon hasoman, tapi perlu dumay tamanang yon hasoman. Nay do guluhon. Asa yang godo masonay, lang adong sigijangan, lang adong siturukan. Kita sama semua. Nay do ge, adong do halak na merasa dia layak untuk didengar, tapi dia tidak mau mendengar. Ay kan gubani Bibil taon isobut doon sebagai golden rules, aturan emas. Ano golden rules na tertulis bani ayat 30 doon. Songon na pinindo nasyam bahenon ni halak bani nasyam sonay ma bahen nasyam bani sidia. Ya kita ganupan. Holong na isobut sebagai uhum na baru na pinatakas ni Tuhan Yesus. Ya, ay ma holong agape, holong ni Tuhan hubani jolma. Jadi kita halak Kristen maningon masuk do kita hubani tahapan ay. Anggo kita kolong hajol maun da sa imiliki kita songon sobut ni John ay halak perjahat pe ya jagona sedia katakanlah berinteraksi pakon hasoman ni. Hormatan do sedia sama sedia anggo berjumpa halak perjahat kan? Oh, sedia berjumpa bos ni. Nah ini kan. Tapi kadang-kadang halak na bujuron halak pergarajon saya berjumpa peralang bersapan. Humakan nah itu. Anggo iben hita nama der balos ni nama der iben hasoman ay sol biasa doa ini nih. Halak perjahat pe ihor jahon duna sonai. Tapi anggo ibahen hita nama der nagabi balos ni na jahat. Anggo ay babay nang lang taririk kon duniaon behita dalam halay. Seng taririk kon duniaon. Ay ma sada kelebihan ni kan? Kelebihan ni hita. Anggo pitah ibere hita do halak mangan halani ongga hita ibere mangan. Na istimewa jay.
singa dong. Tapi anggo ibere kita halak mangan, jana seng mangarap kita asa ibere kita mangan, ay baru ma luar humbani aturan-aturan na dong kita on. Ya, jadi kita ganupan kesediaan ta laho menempatkan dirita hubani ranah na berbeda humbani uhum ni tanah on managabi panginduan ni ambilan on. Bani keadaan na sonayay boy terjadi rahut ni holong na humbani Tuhan. Isay duha sa ay holong on lang boy homa iatur atap pe ikondisihon halani kan seng boy buli homa holongon alo lang boy holongon mitur bahatan ulih ni bani halak halani dong pengaruh ni lang ko tapi holongon ay malahir humbani sejauh ijahita mengenal Tuhan bani guluhta. Sejauh ijahita ibu bay tondoy bani perdalanan ni guluhta. Ijay mah holong on boy nyata boy terlaksana ibagas guluhta. Ase hita ganuban na siya ang babainang. Akapin ang masa itong ni perguluhon ta. Yakin doha nami haganupan dohita on ongga merasa mungkin dikecilkan, merasa tidak dianggap, merasa diremehkan. Mungkin kita merasa tidak berarti apa-apa ibain hasomanta. Tapi ganupan dingat kita bahwa anggo sir-sir kita tetap memproduksi nama diar bani keadaan nasama diar ijay hatan itu hanta ipamonang hita. Anggo ipamonang hita hatan itu hanta lamin marbagal harajaw ni nebata i atas tanah on. Napaduahon terus do hita marlajar pasal pakoroman kan. Ay hiton si patarado murah-murah tensi ini naik. Tidak di gereja, tidak di tempat kerja, tidak di mana, tidak di rumah juga. Halanya hal nautik boy kita mitur manggila kan. Kung manggila kita langbe tarida kita langbe boy dingat kita sang hamartong ko ay be. Lalu merajay gila. Tapi ambilan on mapaingatkon bata bani panarang on. Ase anggo manggila pi kita halani keadaan tertentu sadar kita bahwa ulang halani ringis taai gabi magaw kita. Ulang halani ringis taai gabi masayda keadaan kan maningon isa dari kita doay. Ya tentu artinya ya anggo gabi ulang pala say gati man ringis kan na do perlu terjadi biar tentu maningon isa dari kita bahwa kita anak ni nebatado kita. Lang nagabi alat ni tanahok kita nalaho membahin sursar. Ay perlu isa dari kita. Jadi ia maningon gabi hataridahan ni holong ni Tuhan matongon guluh taon marsada-sada. Agi tongah-tongah ni keluarga ta. Agi tongah-tongah ni komunitas ta soman sa gereja pakon ni naligan. Terus mahita berusaha ase boy ipertahankan hita prinsip ni guluh taon romban hubani harosuh ni naibata. Agepe mungkin kita merasa dirugikan dan lain sebagainya. Tapi anggo mandalan kon hasit tongan indu hita bani guluh ta tentu namarguna doai. Anggo ni Apostol Paulus napajunjun nar nini. Jadi hita pe anggo ibe kita nama diar bani guluh on tentu lang pitah membani hita diar tapi membani halak nalegan diar. Jana hujon mahita tardilo marhite ambilanta bani panorang on. Amin. Martonggo mahita. O Tuhan, isadari hanami do keterbatasan pakon kelemahan nami bani namandalan kon guluh on. Gatiduhan nami madabuh Tuhan.
bani uhur ringis, uhur gila. Jana gatido galek hanami Tuhan, membahin irajai keinginan ni perdagingon guluh nami. Ase markite hatamuon, pergogohi hamahan nami. Ase tong-tong isa dari hanami. Bani haganup keadaan ni guluh nami. Maningon hamdo Tuhan nagabis si jolongon nami. Hamdo si ihut konon nami. Berkam guguhuban nami Tuhan. Asa mampuhan nami melawan hisap-hisap ni daging nami. Tiki adong kebencian. Aset hanami ma si pembuan damai. Tiki keadaan ni guluh nami. Mendung buai pergumulan parutolon. Asek hanami mahoma nagabisi buan malas ni uhur. Sonin mahomahan nami agi itong-atong ni hasoman nami ali Tuhan. Aselam bintakas holong muin mangguluh. Itong-atong ni kuryamu pribadi lepas pribadi. Terima kasih mabamu Tuhan. Terpuji maham marhita anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita ganupan nuan panorang nimbata mengenduskan galanganta ase paimai patupuhita galanganta tangar kita malobi hata ninay bata nagabi onjolan bata lahomang galang ay mana tersurat bani pasalmen siyah 16 ayat 8. Bere na siyama bani Jehovah hamuliaon ni Gorani. Buwan na siyama galangan. Masuk mana siyam bani alaman ni. Sonari ondas kon hitama galanganta.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskan galangan tahubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardear layak jana na unjah huban nami. Terima kasih maatanon nami hubamu, halani tong-tong dui pasu-pasu ham guluh nami. Domai hasumani ham hanami, jane pasu-pasu ham horja nami das subani sedari on. Senari bagas malas ni uhur, rondo hanami mengondoskan buah ni horja nadop pinasu pasumuin. Gabi galangan hatar makasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe sejalo hama galangan nami on, bain hasangapon negoranmu, cana mambayan lambin marhatari dahan harajanmu i dunia on. Ibagas koran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hama tonggo nami on. Amin. Tondui daging uhur apa gogohnen. Tuhan Yesus Kristus si paluahan nami, bagal ni intongon pambahenanmu dopak hanami jolma pardosa. Dumaro ham hudunya on lako padamehon anjaha pademuhon hanami pakon bapain. Canah doma sir-sir ham marsitaronon halane pardosaon nami. Domay bakuhon ham uhuman napatut si jaloon nami. Kabilang bi jolma si humon hanami ilobe ni bapa. Tapi parupe bani haluahon apa hagoluhan si sadokah ni dokah ni. Terima kasih mabamu Tuhan, bani bagal ni pambahenanmu huban nami. Hal ini ay mangindo mahanami bamu, ajari hamahanami makargahon panarononmu, marhite na makaguluhkon harusun urmu. Berhama gogoh ase ulang galek hanami mandopakon bagai-bagai ni hamaholon. Holong maham Tuhan, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Ham Bapa nami na inagkuriatas sa napapasing makoranmu. Sa marajaonmu, sa saud maharus unurmu inaguritong ahon songon na inagkuriatas. Berhama ba nami sa daron haguluhan ari-ari. Sa saphama dosa nami, songan panasap nami, banidosa ni hasoman na mardosa dupak hanami. Ulang hanami mabay ham huparlansuan, paluahama hanami humbani pangagaw. Misir manasyam, ingat na siyama, isuruh jahu badohita laho mengambilan kon ambilan na madiar, bani halak na madoyuk, pauliwlihon halak paruhur na maropuk, maning tingkon halwahon bani halak na tartutup, paharhar gari ni na tarsakut, apa mangapoh na marpusok ni uhur. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatan.
Ipasupasuan jahay parorot Tuhan na bata maham. Isondangkon Tuhan na bata mabuhin hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na bata mabuhin hubamu. Janah ipasorap madamini bani tondoy mo. Amen. Salam bata haganupan dulma Korea.